Ibihe byiza bakunzi b'ukuri official nongeye kubifuriza ibihe byiza muri aka kanya kuri mwebwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukunze. Ni umwanya mwiza rero twese dukunda duhuriramo tukaganira inshuti n'abavandimwe. Mbanze mboneraho kubifuriza ibihe byiza aho mugiye muri hose, Aziya, Burayi, Afurika ndetse na Aziya. Ni hano mu Rwanda rero uyu munsi ni umunsi ngewe nawe tugomba kumenyana tukaganira. Birashoboka ko utarakora subscribe, birashoboka ko ari ubwa mbere uhuye n'ikinyamakuru kuri official, ariko ntukure agatebe di. Gumisha agatebe aha ngaha tuganire. Leta ya Kongo cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwikoma u Rwanda bikomeye. Mwese mwamaze kumenya aya makuru ukuntu yagiye acicikana, ariko mu gihe byose byagendaga bitandukana ntago nigeze mpema kubashakira amakuru y'ukuntu bivugamo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize ahagaragara ku wa kane tariki 22 z'uku kwezi kwa mbere 2026 itangazo rikomeye isubiza ibyatangajwe n'umuryango Human Rights Watch ku kibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri iri tangazo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ingabo z'u Rwanda, ubwo nizo twita RDF, Rwanda Defense Force, n'abafatanyabikorwa bazo mu ihuriro rya AFC M23 uruhare rukomeye mu ihohoterwa rikomeje kugaragara n'ihungabana ry'umutekano n'uburenganzira bwa kuba yabagezaho. Muraza kunyemera dusimukire mu gice cyano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, turebere hamwe iby'imirwano ikomeye cyane by'umwihariko yabaye ahitwa za Gahira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari ya Rucuru ahitwa muri groupe Matongo, tubapdating tubabwira uko situation ihagaze. Ariko kandi mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo hari amakuru amaze kwaturuka, tugiye kwa dukomozaho tuva imuzi n'imuzingwa. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapdatinga gatano kuri gatano tubabwira uko situation ihagaze, ko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivuga. Ariko nyuma y'igihe kitari gitoya Uganda yafunguye internet yayo abagande bamaze kuba bashyira internet yabo nyuma y'igihe kitari gitoya amatora kuva yatangira. Murabizi ko ikijyanye na internet cyari cyavuyeho. Ku bijyanye n'andi makuru ngira ngo wakubita ubangura tugira zimwe mu ngingo z'ingenzi asigaye tugahita twikomereza mu buryo bwihuse cyane. Ntago ibintu byakomeje rero kuguma aho ngaho. Ndayishimiye wiyemeje kurinda u Rwanda Ndayishimiye yemeje kurinda u Rwanda, ni nkuru nahoze mbona icicikana, ariko yanditswe hano n'ibitangazo makuru bitari bikeya. Yes, ku yandi makuru agiye atandukanye rero by'umwihariko nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje guha intwaro n'amasasu menshi cyane igisirikare cya FDLR, ariko kandi ingabo za twirwaniho zongeye gukubitirwa imurenge. Ni mu gihe bice bimeze bite? Mu gihe kandi AFC M23 yatangaje ko yamaze kuvana burundu ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye ariko kandi byamaze kuba bihindura isura. Tugiye kuba komozaho tubiva imuzi n'umuzingo tugera tubapdating mu buryo budasanzwe. Amenye ko mu gihugu cy'Uganda uwitwa Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutorerwa kuyobora indi manda ya munani. Ayo nayo namwe mu makuru yagiye atugeraho. Turavuga tuti nyamuneka turaza kugenda tubapdatinga tubabwira uko situation ihagaze. Yes, birumvikana no by'umwihariko ni byicane bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo uhita winjira muri iyo nkuru y'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Duhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse mbere yo kugira ngo tujye mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Perezida Evariste Ndayishimiye ati ki bimeze bite kugeza bagingaya? Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, icyo bivuze buriya zigomba gushyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda kugira ngo icyo gihugu cyizere umutekano. Ashyira ku ruhande igitekerezo cyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yego, iki gitekerezo cyagarutsweho mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, aho yashimangiye ko kuba MONUSCO iri hafi y'umupaka bizafasha RDC n'akarere kose kugera ku mahoro arambye. Yabwiye abadiplomate ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC
ubwo nyine ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeye, ariko leta y'u Burundi ikomeza gusenga kugira ngo intambara izakwire itazakwira mu karere. Yose uyo igomeza gusenga kugira intambara itazakwira mu karere. Yongeyeho kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano u Rwanda rwagiranye na RDC, kandi ko MONUSCO yagombye kwifashisha mu gukemura impungenge z'umutekano mu karere. Yego. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye yagize ati MONUSCO yifashishijwe kugira ngo ijye hagati, ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zishyirwe hagati y'umupaka w'u Rwanda n'uw'u Burundi ndetse no muri RDC. U Rwanda rwakwizera ko rutazaterwa, Kongo ikongera kubona amahoro itagira ibiganiro. Yakomeje avuga ko bidashoboka gutangira ibiganiro by'amahoro muri RDC hatabayeho agahenge, aho ingabo zashyirwaga hagati y'impande zihanganye kandi abarwanyi bagasubizwa mu buzima busanzwe. Yanasabye ko MONUSCO yakongerwa imbaraga kugira ngo ishobore gushyirwa mu bikorwa iyi gahunda. Amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC kuri uyu wa 27 mu kwezi kwashize, ni ukwezi kwa gatandatu mu mwaka washize w'ubwo 2025. Ku ruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga gusenya kwa FDLR kubera ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe n'uyu mutwe w'iterabwoba, ariko kugeza ubu Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyabashije kubahiriza icyo gice cy'amasezerano, kandi ingabo zayo hamwe n'iz'u Burundi ndetse n'abarwanyi b'Abazalendo bakomeje gukorana na FDLR mu gihe bahanganye n'abarwanyi ba AFC-M23. Ibi bigaragaza ko Perezida Ndayishimiye atashyigikiye icyemezo cyo gusenya FDLR, ahubwo yizera ko MONUSCO ariyo gisubizo cy'umutekano mu karere, mu gihe amakuru atandukanye avuga ko abarwanyi benshi ba FDLR bahungiye mu Burundi. Yes, birumvikana ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zitangazwa ariko kandi zinavugwa. Mbere yo kugira ngo tuve muri no nkuru rero nyemera duhite tunagaruka gato no kuri no nkuru y'ibijyanye na FDLR nakomeje kugenda mbona ivugwa. Ni inkuru rwose ya FDLR igaragaza ko icyitwa ibikoresho byongeye kuboneka ari byinshi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero gikomeje guha umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana itatanga n'ubufasha mu birwano by'umwihariko ihuza mu 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikoresho byinshi. Amakuru aturuka mu masoko agiye atandukanye yizewe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yemeza ko intwaro n'amasasu n'amafaranga byashyikirijwe abayobozi bakuru ba FDLR Semusi, Domi ndetse na Nyatura. Iki gikorwa cyabereye mu kigo cya gisirikare giherereye Ipinga muri teritwari ya Warikare. Ishyikirizwa ryitabiriwe n'abofisiye bakuru ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo n'uwitwa Koloneli Mukoka ushinzwe ibikorwa by'akarere ka gisirikare ka 34 ndetse na Koloneli Salomon Takulonga uyobora regima y'ibihumbi 342 akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga. Ndetse kandi n'uwitwa Cyprien Semuvumbi urakoze cyane muhuzabikorwa w'imitwe ya Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ubuyobozi rero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiye buvuga ko bufatanya n'imitwe ya FDLR mu kurwanya igisirikare cya 23, iki gikorwa cyabereye Ipinga cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa mu kugaragara ndetse bikanagaragaza ko gahunda ifite mu nzego z'ubutegetsi, aho bidasa n'igikorwa cy'umuntu cyangwa se kuba bagira neza gutanga ibikoresho ni nk'uburyo bwo kuba intambara igiye kongera gufata indi ntera. Nyuma yo guhabwa rero izi ntwaro n'amasasu, abayobozi b'imitwe by'umwihariko bagiye bibasa mu bice bigiye bitandukanye imirwano yatangiye guhita ica ibintu gana munywanyi wanjye ahitwa za Mukoto, Maremo, ahitwa za Buhimba ni muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bindi bice byo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
y'Amajyaruguru. Andi makuru hakomeje kwemeza ko tariki ya 13 z'ukwa mbere 2026 ipinga muri Walikale hoherezwa abacancuro barenga 50 baturutse mu mutwe wa Black Water hagamije gufasha FARDC imitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Subwa mbere bivugwa kuko tariki 28 z'ukwa 12 2025 muri uriya mwaka ushize leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze kugeza ipinga toni 5 z'amasasu, maze ku munsi wakurikiyeho aya masasu ahabwa FDL ndetse na MDC Ndome. Ni imitwe rero ya Nyatura bivugwa ko ishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko kandi ikaba butuvugana iyoborwa n'uwitwa Colonel Tokolonga. Ubu bufasha rero FARDC ikomeje kuba FDL n'indi mitwe yitwaje intwaro kimwe n'ibikoresho by'abacancuro bikomeje kugenda bishyira mu rujijo ubushake bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubahiriza amasezerano y'ibiganiro by'umwihariko by'amahoro. Yaganiriye kandi n'u Rwanda tariki ya 27 mu z'ukwa gatandatu 2025 amasezerano yaragezweho ko bufatanye n'ubuhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Urakoze cyane. Muri ayo masezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko yemeje gufata ingamba zifatika zo gusenya umutwe wa FDLR. Icyakora ibikorwa bikomeje kugaragaza kuyishyigikira mu buryo bufatika ndetse no kugaragaza urugendo rungana n'amahoro no kuzambya amahoro arambye agombaga kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru niwe ugiye kuyinjiramo y'umurenge di. Inkuru y'umurenge? Inkuru niwe ugiye kuyinjiramo y'umurenge, imurenge rwose. Abo bantu bazatwigishije ukuntu bavuga runo rurimi. Urumva ukuntu bavuga neza abantu b'imurenge. Bavuga bate? Ntago bashobora. Ingabo z'u Burundi zakomeje guhura n'ibibazo bikomeye mu mirwano yabereye mu nkengero za Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zagiye zihangana n'umutwe wa Twirwana. Ni mu gihe amasoko ya Minembwe kapitali yego tukomeze nta kibazo akorera muri teritwari ya Fizi ari naho imirwano yibasiye cyane, atangaza ko iyo mirwano yatangiye kurwana kuri uyu wa 4 tariki 15 z'ukwa mbere ahagana saa 11 z'igitondo. Uwo munsi waranzwe n'urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikaniyemo cyane ku musozi wari usanzwe uriho ibirindiro by'ingabo z'u Burundi mu nkengero za Minembwe werekeza ahazwi nka Puezero. Yes. Nk'uko aya masoko bivuga, mu masaa 2 z'igitondo imirwano yari imaze kugera mu marembo ya Puezero imbere ya Rwitsankuku. Mbere y'uko ifata indi ntera ikomeye ubwo ingabo za FARDC zifatanye